Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bu sizlerge dünyada ve Ukrainada olup geçken vakalar hakkında haber etemiz. Bugün oktyabrның 18-i çarşamba günü. Sizoda tahminen 3 ay. Rusya mahkemesi FSB tarafından tutup alıngan Ukrayn Pavlo Grib'nin apis müddetini uzattı. 2018 senesi yanvarının 4'üne kadar bunu Union agentliginin muhbiri bildirdi. Evvel Rusya Ukrayna kimlerine Pavel'nin sağlığını bakmağa müsaade etmedi. Taqiqat izolatoruna tibbiyet adamlarını kirsetmediler. Bunu olar Kiev'de aytıp berdi. Krasnodarga Ukrayna Dış İşler Nazirliginin ricası ile bargan ediler. İnsan hakları boyunca Avrupa Mahkemesine Pavel'nin sağlığı hakkında haberdar etmek gerek ediler. Oğlanın babası Igor Grib deyki oğlu balalıktan sakattır ve ona mahsus tebalav lazım. 19 yaşında Pavlo Grib avgustның 24'ünde kızla görüşmek için Rusya'ya gitti. Fakat evine kaytmadı. 2 haftadan son Krasnodar SIZO'sunda bulunğanı belli oldu. Rusya FSB idaresi onu teröristik faaliyetini alıp barganında kabatlay. Rostov vilayetinde Ukrayna vatandaşı Roman Ternovskiyni tutup aldılar. Sanki правый сектор teşkilatına alakası olğanı için. Bunu Rusya Taqiqat Komiteti bildirdi. Onu Ukraynadan numayiş ve mitinglerde iştirak etmesi ve içtimaiyalarda правый sektorni teşviqat etkeni için qabatlaylar. Bu hareketlerini Taqiqat Komiteti Rusya'ga tehlikeli deb tanıy. Ternovskiyni yaşagan yeri Rostov-na-Donu şehrinde tintegende правый sektorning timsallerini taptılar. Bu teşkilatni Rusya'da ekstremistik deb tanıylar. Mahkeme Ternovskiyni apiske aldı. Ukrayn diplomatları delillerini öğreni. Devlet büdjetinde kaydolungan içki gayri mahsulatının miqdarı 2018 senesi 3%ga arta bile. Buna Ukrayna'nın dünya iqtisadiyatına koşulması yol açı. Buna baş nazir Vladimir Groysman hükümetinin 9 aylık işinin hesabatında bildirdi. Kaydetkeni ki bu Ukrayn agro-mahsulatı ihracının 1/4 kısmı arttı. Gümrük geliri 34%ga arttı. Bu biznes ikliminin eğleşmesi ve kabarcılık ile kureşinin sayesinde mümkün oldu. Мемлекетте тижеретінің инкишафы үшін элверишлі иклимны яратмак лазим. Ве біз мында олған меселелерні ал етеміз. Шу жемледен НДС өдемесінің электрон системасыны керсеттік. Июльнің бірінден бұл сада телекке қаймет кесеуінің системасыны çalışып башлады. Яни бизнес тамамынен тахмин етелген шарайтлерде çalışа билежектір. Чүнки НДС хабаржылық бергесі еді. Бүгін иш адамларыны сораштырсаңыз, олар НДС өдемесіні саасында хабаржылықның yok etілгенini айтыр. Әмде үкімет тарафından yok etілді. Kırım'dan çet şimalge Rusya kimiyeti yanı kabul etilgen askerlerini Norilsk ve Murmansk'a yollay. Bunu Rusya Müdafaa Nazirliginde bildirdiler. Umumen Kuz kampaniyası devamında 2000 Kırımlı'nı kabul edecek olalar. Şarkı Osetiya ve Çeçenistan askerleri ile birlikte hizmet edecekler. Yarımada'nın harbi komisarlıklarından endi 1700 insan kabul edildi. Hatırlatam, Ukrayna Dış İşler Nazirligi Rusya'dan Kırım sakinlerinin ordusuna çağırılmasını toxtatmağa talap etti. Kanada Senatı Amerika'nın Magnitsky kanununun analogunu kabul etti. Bunu Twitter'de Tavadaki Ukrayna elçisi Andrei Shevchenko bildirdi. Vesika insan haklarının kaba bozuluvlarına ve büyük miqdarda kabarcılıkka alakası olgan çetel vatandaşlarını cezalamağa fırsat beri. Şu cümleden onlarının mulkunu musadere etmek ve memleketke kirsetmemek. Shevchenko'nun degeni ki bu vesikаны bir ağzından kabul ettiler. Evvel onu Kanada cemiyetlerinin palatası tasdiqladı. Kanunun amelge geçmesi için onu Britanya kraliçesi algışmalı. Kanunu Moskvada ziyade beğenmediler ve vesika amelge geçse cevap kararlarını kabul edecekleriyle korkuzdular. Aynı kanunu 2012 senesi Amerika Koşma Ştatlarında kabul ettiler. Böylelikle Rusya memurlarını Moskva izolatorunda
Адледжи Сергей Магнитицкийнын олемы үшін жазаладылар. Магнитский Русия мемурларының хырсызлаган бюджет парасыны тапқанда оны апеске аттылар. Алты инсан Кветта Пакистан шерінде юз берген патлав курбаны олды. Женкеверлер яны қабыл етілгенлерні кечерген полиция машинасыны патлатты. Дорты ұжым вақтында иляк олды. Да айкесі патлав вақтында юк машинасы янында бұлынған пиеделердір. Месулиетні озуне Талибан террористик тәшкілиеті алды. Гавайи махкемесі Америка Қошма Штатларының президенті Дональд Трампның сонки миграцион эмираны лягу етті. Весіқа дей махкемеджи мемлекет менфаатына терс келе. Эмир Америкаға 8 мемлекет ватандашларының келмесіні ясақ еті. Бұлар Иран, Йемен, Ливия, Сурия, Сомали, Чад, Шимали Корея ве Венесуэланың базы ватандашлары. Ақывде дейлерке бұл мемлекетлер Америка Қошма Штатларына визаларны алмақ үшін керек олған малюматны бермей. Эмир бүгінден башлап әмелге кечмек керек еді. Бұ весиқаны шымды Сиэтл махкемесі бақа анда она бірден 6 штатның мемуриеті итираз білдіре. Аяқ машиналар турағы душве союнма одасы. Украин шеркетлері екі көпчеклі нақлиятта юрген хадимлері үшін онайтлы шарайтлерні яратмақта. Киевде НИЕ аяқ машина шарбаджысының 8-нче тақдерлев тедбірі кечті. Намзетлер арасында банклар, Мусафирхане, гипермаркет, IT шirketlері. 2017 сенесі тек аяқ машина инфраструктурасының донатуына дегілді. Хадимлер арасында бұны қылият кешетінің рағбетлештіруіне де қимет кестелер. Адлиеджілер Халибе Қазанды ижзеретлері үшін шirket аяқ машиналарыны сатын алып, әркестен устун чықтылар. Пайтақтың аяқ машина бірлігінде дейлер ки, бұ тықанықларының огыны алмақ, сағлықны елештірмек ве, хадимлерінің рухуны көтермек үшін әйе бір фырсаттыр. Шер меркезі черчевесінде ангин нұқтаға барып чықмақ мүмкін. Метро бармаған ерлерге ве тықанықлықлар эндемания дегіл. Бұндан да ғайры менімже бұ беден дәрбегесі үшін әйе бір шей. Қандылашыву елешір ве инсан ішке гүзел алда қайта. Аяқ машина ве оны қоланған хадимлерінің сайысында шirket пек чоқ мұзбетшейні елді еті. Бұлар тимбилдинг, чүнки инсанлар чешет бөліклерден өзара мұнасибет құрмаға башлай. Емді хасталықлар да азыла. Москва махкемесі телеграмға пара жазасына белгіледі. ФСБ еле чалышмаға истемегенлері үшін. Мессенджеріні мемури ішті қабатлы оларақ таныдылар. Вет тахминен $14,000 мегдаранда пара жазасы берілді. ФСБ қоланыжыларының бейанатларыны айдынлатмаға талап етейді. Да doğrusu, махсус қызметке телефон номераларындан шифр анақтарларыны бермеге. Фақат шirket федераль қызметке рет етті. Евел қоланманың тесісшісі Павел Дуров қоланыжыларының бейанатлары ақында малюмат бермейжеге ақында білдірген еді. Русия кеметі есе мессенджерні блок етежек олды. Москвада еминлер қоланма терроризм тәшвиқатыны тарқата. Украин фэнтези киносының ilk четель костырывы «Сторожевая застава» фильмы Страсбургда Украин киносының бірінші аптасы черчевесінде Франкистанда тақдим етілді. Сценарий бойынша мектеп талебесі Витя мистик порталны ача ве бин ел эвелсі олған заманға тушы. Анда оны пелванларының урушлары яны дост ве маджералар беклей. Украинада фильм октябрінің 12-сінде чықты. Бұның еле фильм ақлары Франкистан, Испания, Япония ве Женеби Кореяға сатылған. Музыкерелер басамағында Қытай, Италия ве Алмания. Ноябрьде фильмні American Film Market черчевесінде көстережеклер. Сценаристлерден бірі дегені кебі, енді екінші қысмының чықарулары планлаштырыла. Күз ортасында яз саба туманына бақмадан Украина территориясы бойынша бүгін исі ава үкім сүре. Регионларының чоқысында ава реті
sıfırdan yuqarı 24 derecege kadar көтерінді. Шымали вилаятlarda Житомир, Чернигів ve Sumy taraflarında 18 derecege kadar. Her yerde güneş kızdıraydı. Böyle ikinci yaz Tanyan Kısaoğlu'nun sesinde hüküm sürüyor. Ama sinoptiklerinin degeni gibi böyle onaytlı şarayetler çokka sürmez. Oktyabr'ın 21'inden hava bozulacak. Hürmetli seyirciler, bu sonki haberimiz edi. Daha da çok haberlerini sizler Ukrinform saytında okuyabilirsiniz. UA TV ile olunuz, sağlıklı kalınız, görüşkence.